Dobrodošli na gramatičku stanicu. Ovdje imamo dva tipa koloseka. Prvi je Hauptsatz, glavna rečenica. Tu voz ide pravo, a lokomotiva je uvek na drugom mestu. Ali danas skrećemo na Nebensatz, sporedni kolosek. Tu važe neka druga pravila vožnje. Sada ćemo da ih naučimo. Kada ulazimo u Nebensatz sa rečju Weil, dešava se rokada. Šef stanice Weil naređuje lokomotivi: odlazi na kraj. Hajde da to vidimo na delu. Normalna rečenica glasi Ich bin müde. Glagol bin je normalno na drugom mestu, ali kad ubaciš Weil nastaje haos. Glavna rečenica Ich gehe schlafen, a onda zavisna Weil ich müde bin. Vidiš? Glagol bin je morao da pobegne sa drugog mesta skroz na kraj zavisne rečenice. I jedna romantična vest. Znaš one glagole što su se posvađali i razdvojili? Kao na primjer einkaufen. Weil i das su kao bračni savjetnici. Na kraju zavisne rečenice oni ih pomire. Ich bleibe zu Hause, weil er im Supermarkt einkauft. Ich weiß, dass er morgen früh aufsteht. A šta ako vozimo složen teret, ako u zavisnoj rečenici imamo više delova? Onda važi isto osnovno pravilo iz knjige. U Nebensatz glagol ide na kraj, ali pazi, na sam kraj ide onaj koji se menja, konjugovani glagol. On je šef kompozicije. Weil er gut geschlafen hat. U perfektu pomoćni glagol je konjugovan, zato hat stoji posljednji. Particip geschlafen stoji ispred njega. Modalni glagoli. Modal muss se menja, zato je on na kraju. Glavni glagol lernen ostaje ispred. Weil ich lernen muss. Povratni glagoli. Povratna zamenica sich stoji odmah iza subjekta, a konjugovani glagol fühlt ide na kraj rečenice. Weil er sich nicht gut fühlt. Zato uvek proveri ko se menja. Taj glagol uvek ide na posljednje mesto u Nebensatz. Uvek traži šefa na kraju kompozicije. Drugi signal za Nebensatz je das. On prenosi informacije. Koristimo ga uz glagole razmišljanja. Slušajte pažljivo. Ich glaube, dass das stimmt. Ich denke, dass er heute kommt. Ich hoffe, dass dir das Geschenk gefällt. Evo primjera koji spaja sve što znate. I das i povratne glagole. Ich glaube, dass du dich gut fühlst. Verujem da se dobro osjećaš. Das otvara sporedni kolosek. Dich sebe je odmah tu. Glagol fühlst je na kraju. I ne mešajte signale. Das sa jednim S je član. Das Auto. Pokazuješ prstom na stvar. Das sa dva S je veznik. Tada on spaja dve rečenice. Na primjer, znam da on dolazi. Ich weiß, dass er kommt. Pažnja, ovo je nivo pro. Šta ako rečenicu počneš sa weil? Onda naša zavisna rečenica udara direktno u glavnu. Zum Beispiel, weil ich krank bin, bleibe ich zu Hause. Pravilo glasi, glagol na glagol. Nema pauze, nema subjekta između. Zarez razdvaja dva glagola. I za kraj, lenjivac. Reč den također znači jer. Ali on ne pomera ništa. On je na nultoj poziciji. Kod njega reči idu normalno. Prvo subjekat, pa onda glagol. A kod weil, on zvuči pametnije, ali je vrlo strog. On uzme glagol i šutne ga na sam kraj rečenice. To je ta naopaka struktura koju moraš da savladaš. Zum Beispiel, ich bleib zu Hause, denn ich bin krank. Ich bleib zu Hause, weil ich krank bin. Ovo je švajcarski sat nemačke gramatike. Moraš vežbati da bi zupčanici legli. Skini aplikaciju za reči. Uzmi skriptu za pravila. I najvažnije, vežbanka. Nema švercovanja. Sada znaš da kažeš zašto i da. Ali kako da kažeš kada? U sljedećem videu ulazimo u vremensku mašinu. Učimo wenn ili als. Jedno je za svaki dan, drugo samo za uspomene. Vidimo se tamo. Čus!